Joana ovdje i danas ćemo zajedno istražiti kako sam uložila 200.000 evra, gdje i zašto. Ovo je najveća investicija koju smo moj saradnik Hristos i ja napravili i verujemo da je to najpametniji potez ove godine. Evo zašto. Prvo, zašto baš sada investiramo? Zato što tu trenutno kamatne stope Feda i Evropske centralne banke visoke, a Freedom 24 je upravo povećao svoje kamate. Ovo je idealno vreme za ulaganje. Da bismo razumeli, pogledajmo šta očekujemo u 2024. godini. Ali pre nego što nastavimo dalje, današnji video je podržala platforma Freedom 24 i zahvaljujemo im se na tome. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korištenjem istog podržavate moj kanal besplatno i hvala vam od srca na tome. A kao poklon dobijate jednu akciju ako imate na platformi 2 do 5.000 evra sa kod Joana2. Ako imate od 5 do 10.000 evra dobijate 2 akcije i kod Joana5. I ako imate 10.000 evra i više dobijate 3 akcije i kod Joana10. A dok smo tu, lajkujte i ovaj video i ostavite i komentar, makar jedno srce. Pažnja ljudi, moji videoklipovi su napravljeni isključivo radi zabave. Nisu investicioni savjeti. Amaterski se bavim investiranjem, ulažem samo svoj novac i nemam certifikat. Nikada, ali baš nikada, ne uzimamo financijske savjete sa YouTube-a. Mi se uvek oslanjamo na stručnjake i uvek radimo svoja lična istraživanja pre nego što investiramo u bilo koji projekat ili platformu. Hvala. Bez obzira na to da li će brzo rasti ili padati, imamo dve snažne investicione strategije. Kamatne stope će se verovatno smanjiti, ali mislim da ne tako brzo. Prošle godine smo imali bankrotstva banaka, Silvergate, Silicon Valley Bank i Signature Bank, a kao da to nije bilo dovoljno, imali smo još jedno izbijanje rata, ovog puta na Bliskom istoku. Uz sve to vidjeli smo kamatne stope na najvišim nivoima u posljednje 22 godine, ali i S&P 500 indeks je porastao za 24,4% i zatvorio prošlu godinu u zelenoj boji. Razmislite sada koliko novca zaradili prošle godine kupujući svaki mjesec DGRW.eu, a dobijali smo i dividendu svaka 3 mjeseca. I nikada nije kasno, zar ne? Danas možemo da kupimo naše prve DGRW.eu, koštaju skoro 35 evra svaki, manje od jednog odlaska u restoran. Žasto naš novac ne sme da miruje. Zbog inflacije, ona smanjuje kupovnu moć našeg novca svakog dana. Do 31. januara Fed će odlučiti o kamatnim stopama. Tržište predviđa 93,8% šanse da će ostati iste, a 6,2% da će se smanjiti za 0,25%. Verujem stvarno da smanjenje neće doći odmah, što znači da imamo još vremena. Investirala sam mesečno 1000 evra u DGRW.eu koji prati velike američke kompanije poput Coca-Cola, ali nisam u njega uložila 200.000. Većinu sam čuvala na štednim računima sa visokim kamatama kako bih dobila prinose bez rizika. Govorimo o 3,89% na računima u evrima i 5,31% u dolarima. Također, štedni računi nude do 5,8% u evrima i do 8,76% u dolarima. Dakle, možemo obezbediti 8,76% prinosa na naš kapital za 2024. godinu, bez obzira na tržište. Zato smo upravo investirali 200.000 evra u trogodišnje oročene depozite kod Freedom 24. Konkretno otvorili smo 2 oročena depozita od po 100.000 evra kako bismo dobili dodatni bonus koji Freedom 24 daje za oročene depozite od 100.000 evra i više. I da imamo fleksibilnost da zatvorimo jedan od njih ako nam novac zatreba ranije, a da ne izgubimo prinose na celokupni iznos. I sada bismo mogli reći, trogodišnji oročeni depoziti. Zašto? Zato što je to novac naših preduzeća. Dakle, to je novac za koji znamo da će nam biti potreban da platimo porez za prošlu godinu i koji smo već stavili na stranu. Pošto ga
imamo na raspolaganju. Zašto bismo ga ostavili da propada u bankama? Stavljamo ga na oročene depozite da zaradimo nešto dok čekamo da bude preteno državi. Također izabrali smo evre umjesto dolara jer su to likvidna sredstva koja ćemo uskoro koristiti. Na kraju, ako ovaj novac nije potreban za celu godinu, mogli smo ga oročiti na godinu dana u dolarima sa kamatom od 8,67% i zaraditi više od 17.000 evra. To je skoro 1.500 evra mesečno. Dakle, ljudi, definitivno razmislite o tom. I recite mi u komentarima da li biste stavili novac na oročeni depozit i zašto. I ako želimo da naš novac zarađuje svakodnevno, da nam se isplaćuju kamate svaki dan, ali stvarno svaki dan, i da ih možemo podići u bilo koje vreme, a da ne izgubimo kamate koje smo zaradili, jednostavno ih možemo staviti na D račun sa kamatnom stopom od 3,89% u evrima ili 5,13% u dolarima. Ako smo istražili odgovarajuću opciju, preostaje nam samo da se registrujemo na platformi Freedom24 putem linka u opisu. Na kraju još jednom se zahvaljujemo platformi Freedom24 koja je podržala naš današnji video. Ostavila sam svoj lični link u opisu ovog videa kao i pin u komentarima. Korištenjem istog podržavate moj kanal besplatno. Radujem se vašim komentarima i idejama za buduće video snimke ili pitanjima o ovoj temi. Ljubim vas i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Ćao!